for bodyguard. What bodam? And I be beach. So for your bodyguard and so in your own. Hey, now Holy Spirit in where they. Ya too trouble be a bonny attack and Timber. A church or therefore or to me. What you say? And you so for bodyguard there. Now catch your memory, my pump, you to imagine one. I am Pastor Sam, I catch a man. And I answer most of their members, they bring Jimmy. And our brain was so munting. I don't want you. Bia akwaba shonko ede eba too much GHS so nyame hye mo se abrene abribia munya ebre etwen yen na mo hwe eye enoma yedi betu ye fidie so na eye mo comment mu aba mo de ebe nyina ne so nyame enhye mo bebre na abusuafo mu nua ba ekes kapane ne so maji media se de mo amune na kra bi ba eno ne de ba de se de jayo eye honorable Kennedy Japan wo bie eye ekwan no wo boss ane de to honum se wo ye expose no nkofa fa de abo wo mo ebo ama wo mo so expose bi ene wo mo kire se we free nyame de bebre kwa na ene dey konfoba eye mame agrada na agrada se de dodo na edi enim no wa level eye serious allegation bi ede ato eye sofo ani din ede eye ajagura ja so na nensem a wodi etu eja nyina eye se eye sofo yi wo hwe se de won address ene ne nyoma a wo ya wo no de onim se eye New Testament nyoma wuwo mu no won fa nya asem ono ne de apam dada na no no do koso ekura mu ne ntadi hyemu ne se de wo mo esiesie wo mo esi efa ne nyoma bi a wo ye enti wo no wo hu ne se eye nyame nipai wo mfiri nyame na ba no se enkyerɛkyerɛ nso so pan dia wo to eye dodo na egu enti won jan se wo deceive eye nkrofo with the false teachings na ebiem nso so no wo de etu edwase papa no eye oye opot na odi nsem we etu dwa na Ghana for si ena we sori asei ade chi we sori asei ye nche ye bia ena eye apostle Kofi eye nkansa so de betu edwa ese eye reverend Wusu Bempa eye opot onfiri nyame we ba wa beka se eden ena ekoso na ebusuafo ene dey de emu kyeremu dodo na wo na metwa ho me ba me de beba abesom me de Isaac Gampo obetunya fam the great ampo mbrembrem wonu me nka mo ne hwe too much G8 mu ye too much na me so me ye amo fire mesanso emo akaba ebiem ebusuafo yen waso eti ensem a eba bekoso yi nkomodidi a ye ba betwetwen na wo adwenche bi won sembusa bi a watimi e de atudwane akenkan e de amam ene dem me guess eye sofo pani ye papa ya de nyina prophet Bernard Esiam na asafo odano eye Holy Ghost and Fire Prayer Ministry woti edina runum se oja enedi ekire papa so de wa bin ye pa prophet mi mo akaba Did so Bapaska? Bibia boko die Christa Daroma and what did papa? Ede erade ase yo prophet ede yembora eye ensem no ye hwe eye konfo agrada konfo bam eye ne nsem ode etu edwade afa eye ajagwaraja ho so wonja se wo deceive eye Ghanaians with the first teaching that if you're more friend is our year all courty. Yeah, papa, ya jagreja, you said you were dressing in your ma way. Then I bet me a cafan. Oba Pesca, make us free yame. Okay. Oh, sir, or say, ne papa, son or bonnet papa. Or bonnet papa, the answer you. So, no great. Baby, I trade Nanga said P free buy you, and yet. So what you say? And I say soon sorry for no one your mother said your mummy yellow. So what you say? You demon your friend Abadraba. Okay. Abadraba. Okay. Unse that demonic entities no it be dim. What you say? And one far. But who dream one cocoa for the baby and the background or what? Your papa be friend me from US. Catch them D4. Na me call man sorry no mo person mo se me difo na me twe me hontem enye sanga de e beba me so so what you say ni papa no to me wo but to me in free or so so what you say na won say Ghana for so pension fun
What has Biblina Penquasiasem? Ghanaians Biblina Penquasiasem. So what you say? Yama maybe friend from US da. Maybe sending 30 million Yamanu. 30 million. Me busa so free na me me so ya me busa ba dia ma no be ma me say. Na so da so we dey nka busa ba ma na me so nya papa. Bible so ko di fo bi o ka asem ye ba mu ya kuta sika dete. Kuta ne pa won se ba wan ka se en charge ni pa. What you say? First Samuel chapter 9 verse number 4 ko. Ba wan ka se en charge sika kuta sika e wo won se pa fotuo bi na fa ko ma di for enye nsira wo nyambe ni. Ba wan ka se oba ye 50 million 80 million en ka se me ka ma yeska bibiri. Na prophet said ye papa na aye ajagwaja wo ka se ye ni papa wo boni dia na so begu o mfiri nyame enti se obi e bia waja ne nyoma obi a wo ye enya akwada entimi memenya eye nyame achede ana so onu susu bentimi memeye bibi e ho ti ana Said ye ejatie ne sana de ne banso tie. Ezekiel chapter 16 verse number 43 to 44 say ye bebu ye bebi ho nkwase ye bebu hu be se okoton wanoma. Okay. Said ye ejatie ne sana ne batie. So what you say? Said ye maame ne tie ne sana ne banso tie. Okoto wo wanoma. So what you say? But un say ye obi bi e frɛ no say ejakwa wo e wo suban bi a wo be fa Kristo a e wo so timi hia Kristo abrabo. Okay. Ututu anama wo esi Kristo die. So what you say? Make us obi odi no kwan na ntituru bi a no o attack aba no so. One more me get ya bokoko a wo hu ni ma tia de ne dimirika. Bebre, but we say majority of the populations in Ghana no make us no pe and sentient do. What you brabo papa? E ti only go some five prem ya bomb pie do. Ya bet chira jawe wu jaya. Kristo nsi obi oti boni. So what you say? The dia Kristo kasi ensen enter the kokko eye bia mu bomb pie na enwaye mma wa soro. Ose mu asofo mu nsentare kokko no ofa wo de dan amanfo adwen. Na se ni na so so Bible mu ti se wa use anka Wa use but enye sa kwa na Bible si emfa so. Okay. What you say? Ebia ye bompa ya Kristo se ebia ayeye de eta ba Awurade fi ejai. Ebia ensina bi o masisi na mu nsatare kokko eyi ntuma mo mompai na Kristo ba be sanya be hwemo. One can say the be among set. Okay. And on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, you want Tadia, I say. Most of make us Udifwapa, I saw my own Ufulisa procedures. Okay. What I say, Monday, what Tadio said, Tuesday, what Tadio, and it will angel of Beban. Connecting. And a January, what Tadia is reflected January. The beginning of January, you what Tadia say. Sa ko pe months na wi e ni abofo mo di so nyame ankasa assign ye obofo di nua nyina so ye the god of the air ba mo nyina o mo sabeti o mo ko se nyame na ase. Yo prophet yen hwe say ye wo asofo binu mu a o mo kirekire eye false teachings yi ebi ene nkro ne ba nti denti na ye betimi asingle ni pa ba konkon out say wo nkwan ne kirekire de enye enti anu nti wo ye awkward eye den ya apam dada no e wo ho no enyankopon ba ye no wa ma meto antwene ne mu mo bebe hye mu kina enti se ye papa ya ya agbaja wo gina so se wo no de ebi apam dada no ho hyehye ye no ho emra because ono de wa ma ya tia se ono mo se mra na wo di so wo bo na so wo baba bebo asom bi utwa ne nta wo baba becho bo no de tooth for tooth and eye for eye ne de no de wo di so enti so bia ina de se apam dada no kwa no be di so na o memedi ye emra Yesu ba ye no bebe hye mu ekina na enkamfo so be ne wo ho. Papa me mu se mfunsuo ni apam dada no yo ka se enwo adwaman ba we do say wo hwo ba na ne kondo no wo kwa fa ne da. The New Testament emu pa din chen old one. It was no one say oh new one ni wedding na wo gina old one so no ti e hu ne say wo ye ya. Na adwen no am say ye bibi. De meka ne say un say Bible say mokoro no. Okay. What you say? Bible na so kan say kromfo be wi ade na kire na bi de shuma o ti kum
kronfo obewe wa dia na dwede so mo timi kuru but sa ade chi so na wi apie so afanema police eno nso e o se mo adwaman so ati ase emfo obeyere ene hwe dia na ekoso but obese mu kena wo New Testament because of moja be ye mpatade obi biere odi ni ti ato ni ati ni den okwa ba bi mo bem so baba so gwa ma bi encho so ba ni ti sa we na de awe na de ni kire se ohun mobo wa wo ti ni fie mpo so uni na contradict tutu na asam a de odi ba yawo ene ga so de ma da ni concert party asori aye nu anwa ye nu akoko e di adaba ko ti o e na so de me ye kofi ni ama e di adna kwa ko ti o ye gina ba bi mi ma bi gina ba bi preach ye be stop e so ba preach obi say de je ye preach abosom so preach skele bere e ti wo mo ti ma bebre me je ko preach bi na ye prophet ye sha din as still asofo mu use Old Testament mu use edi preach mu fa quotations edi efri wonum edi preach enti se obi ye na aja na se mementi wona me ma den se Old Testament emra na enu nko aso na media like enya na I was saying chinchina me fa New Testament no so emata me ho enye bia me hwe New Testament enyo me wo mu a minti ni so enti old one ye okay na old one no ye den a Mose ni Aaron mu nyina omo ye se Nyankopon ni buamfu wo mo still na waje wo mo tata odo so omo ye bone krampo no musugu ne so a omo oye den a wotie wo mo nti wo hu ne se Old Testament Nyankopon no ye Nyankopon oye de wo ye mo bro hu ni na New Testament ne de asa wo no de ne bufu ntama na se otua e kantem nti no wo on dia no so no be di old one so se ni na ye Bible pro na nti kan no den ka bone be ni wo. So can Romans chapter 6 verse 23 the Bible say you need papa no anya na die boni so akatua onyankopon adoma chede ne da nkwa baba ska what ya say prophet aha you need papa no anya no woni me say ma me ko fa ne yere ye boni ewade chi okay so what ya say and the Bible no yenti Old Testament and yenti Old Testament and yenti New Testament yenti you but ebom na Bible. And she said, "Ubie older." I was saying, "Did you reflect?" Okay. So what I said, okay. But unse, and then baby a gun na kwa kumushiatra. Obi kwa to be cut of Bible reading. Young children a book keke. So what I said, but for me, person we mua, mawa kuma, wapi, ohun, okra, unipedia, dear 5 weeks, wakuma, wapi, ohun, okra, unipedia, for the mama. E peye di asasu eso wo de me ewiemu nyina nu sum kristo esanso ote wo nti obe peke efiri sum ni ene na asofo bebre ehu kwan so ati ase e o Bible mu se e bia wo ye difo bi ba woni ma ba bepe adom ne no sra ye nyiska ba Bible ne si odifo mo ukọ nani mu na se bi o ka bia bem ebem nti enkon sapan fa gold sika na foto fakona odimfo ni yinshira na de obeka bi erade hu eni eche na mu aw but enede ni na prophecy say me tiwasi ya one confirm grada ekọ in agreement say adegbaja won free nyame o confirm grada no kwa nso free nyame but no rotimi nya tumi ka se sofo we free nyame on say ade no two entities okay so ati ase sum ni han say oni han ni nche na wo sum but obia to me kasa about but you see okay. But so yeah the angel of life any lighter I'm the pan kasa bebre but you see wo kuta to be kasa bebre e no ne so onyame me nyankopon onipa we adi nyam obia wa sori cha wade makobo so so ba yesu papa ma nkoto kro ni duma what you see ye tro wa asani atwo kote nya ya to altar so be mu di bisi yo prophet every one no apostle Kofi in cancer one so ababontin say can say Reverend Isaac Owusu Bempa no so emfri nyam wo ye okot edenti a ai wodu pinen sorema de ope odin se we bebe tu dwa wo keka ya ma Ghana fo binom so aba say ayampa omfri nyame e na ofri nyame anka won ware njai ofri nyame anka say ni say like say obi mfri nyame a ebeye de won say yenim say yesi duana ba na de be hunu dua kro nanso so obi aka no abeka onfri nyame wo yesi onfri nyame wo yesi eye de ya nipa no wo preaching no
nipa be to offering nipa be ye enti say wo ba for dey na wo to offering na no kwanti nipa ye be gina so aka say wo di dupini so ma wo mfiri nyame a ene na ye be dey ehunu wo mo mfiri nyame unse onipa bia se omamu ni na bra ba obo no kren osofo bia oto yampe adidi ni nuatam kwasia aboa ginifo uyo to lege ba wanga sa uyo to lege kura che obia osofo bia owade ja ne yere oye Satan okay osofo bia odo be ko police station oye baifo me difo prophet me say oye baifo osofo bia ofa ma 3 enan eboso owoye wo mpana e wa hwenim e wa abonten oye baifo. So what I say, no prophet of God, another man of God will be sa money. Now, or so for bodyguard. What bodam? And I be beat you. So for your bodyguard and so in your own. Hey, now Holy Spirit in where they. Ya to trouble be a body attack and to be a church of them for to me. What I say, and you suffer for bodyguard there. Now catch your member remember pike you to Bedinwa. And young pastor now catch a member. Okay. And I answer most of their members they bring Jimmy. And our brain was so montino. And I wouldn't shoot my shot at silly me. It is so funny near Sarah who could have a call. Bible show the friendly coming out of the Mamma can quotation, 2 Peter chapter 2, verse from Matthew, or 4. Or say, now when I'm any nada some ebepam ho mfaso one na efriti to ma temu atwentwan se no mo say etonko wo nam anibere so any nada asam so ebepam ho mfaso odi for it make so bi mfa 150 million bra me ya kwanchira dey. Are you okay? Say bia na odi gina bibi na di amano Ye gina Bible ni say we gina ye pata ma nipa ne kra ye nyi say scan onipa na nkasa aforebo obebo ah onim se be kan ade bia o ya enkan bia de ba Yesu Kristo bia onsom e be kan e bia ewrade bi we pata ma mekra difo am de kwa akopata wona nase ofru anase omfriu tie ma kira die wa kira prophet na ka sa ade kan obi wo hanu ma wonu bibi nkan no bibi nkan de so be bi pe na Bible say wo mo na mani bi so na ada asem so ene oba hu de oba de ene pe 150 million na empanye direction ma because of it's an insult to one kasa ni pano be jinam. It's an insult. Who say majority of the trend now but in Jomo friend say a difo bebre na sa say unko read the right source me call takrade that was Saturday. Okay. Oh na me call ya na ya maami bi or friend me from USA ebusiam say ti me nko na me nko hwem ti me fi akra ko takrade na me call me ko hwem say na ade na abu abo no a so ati ase ye ko mu ana eti ono ankasa no so ati ase but ekoye ya anu fo ni bia me ko kwa lord fe kwa maami de maami de now no charging nothing. Timi kwa me ma me nim kwa so be ka so difo mo je mabobo bibi kakra age abepe mo ne but ekoye ya mufo ebia because me nim se Kristo no wa empower the peduane deda me to ya me ho kra yira mi o wa empower the peduane ho mo ne kra ne deda ye nya se makọ akona koye na me amenya me adwuma. Prophet, ye papa Apostle Kofi Nkansa, what was on my yet as ye Reverend Isaac Owusu Bempa, and ya dear Yankopon na ordinary no, and was really good trison, and Yankopon was ranemu, a secret society be an answer or courtesy be ordained and one papa jo woman, and I had as Rano and one as or more afono and wo. Na me pese me Bible mo say Yankopon suma a some man no call a Jizzy. Ebusiamu kosra David enwo no enye obia na ehunu ye anase enye obia na ye ebusia no pe ena ehunu ye enti se obi ba abonte na obebeka se David nwa ye sra ni enye nyame enwa obi tie kira obeje di obi so tie kira onji di enti ebede won wo se nipa we nyame nwo ena ye di asra na anase onye nyame nwo na ye di asra enwo de se omu different types bibiri
ye wo zomi ye wa adwonwo ye wo kube anwa what you say aha ye wo mu bebre ti de ne de sra no me fan se Kristo oti mi mu sra wa me ko unse aya me person ke bowre sunsun ha pa prophet ye bonre wow unse ene de ya amfa akade ama ka me po obi no atena ye nim okay ye bia Kristo owusu be mpofu ana so mfiri yi ano me do no anga se ni pedua ba ma Kristo egusa enten be baba Eradi ofu ana so mfuru ebia sofo keke ofu ana so titi ya anya afi anya kwa dry fasting ya godida ye jina nyame sumpie so na je be bia osofo keke asmes ofu ana so mfuru titi ya na bika so onu anka sa nim what you say se bi ye bibi na se bi mfiri mi amenim what you say eno mo ni ye no abra bo mo timu Ewurade. Timi nka ho asem. So prophet mi pese ye nyaka eye hu for ye hu asem mi pese mi hu say ye gina sorry dem bo ho ma ye odeni no as a pastor as an apostle as an prophet and as say ya na ye di ehu egu wo mu etiri eso no eye say enemrem ye gu so eye because enim sen katete no asofo adifo no na ye but say da you know ya adapt ya yesusu ye bie me pese me hu say eye ne kwan so a eno Aya nyame adoma me de adia na Samuel ede emugu nkofo dibi me de bi ba hanu mo the way of the prophets aya yiwura so de dem a ye bompa ni iwe ma na me de abom asese na sem oyo ne bu e du bu tiri so a don't say yes power ho na bo wasinsa no bi wura ho no so be ka so your comfort na wa dress say so enya wa wura wa betimi se bu say power wa dominion to me in free Christ so what you say okay and I say most of them trend no man fa na say na prophet of God na tie okay so what you say sa na ntwa be ban ya ye di anointing ye wo original and you fake ye obi if you call kingdom o mama ya ba be frem but ukonya me di for kind na se dia osofo nye di for mfon wo se bi e ba be for prophet nwa prophet or carry the mantle of Elijah and over for him okay so what you say be Elijah knew Elisha will be or carry the mantle of Elisha all over for him so what you say Bible so di for be wa sound come na come se na be muso mfiri nyame ye ntia na di for be di Bible ntia say enso be 30 days o man gan esi ana sense into free but sister e dey beba what's the date? What's the time? What's the date? What's the time? Onya kohwisem. Me obi from America but am say that. Say this say show me say catch come so and free nyame. Say free nyame that day was say we nya reflection. So be say o catch Elijah so mo mpa no ntu osu mu 3 years 6 months. Me pa che ba na sama. Yo prophet ye de nkomodidie no eba eye na wie ya enesa na se unchire mu a wo so wa chire mu no pese se yensi so wo hwe eye ye papa ye Reverend Isaac Owusubempa ne ye ni esu ne eban a wodan na die se todo timi ba social media so timi kase obi all because of nipa ne say wo akwaji to media free baby no nko ne benti nipa ne be boda mo be yesi ni wo hwe ne noma ne ye ni su ne nkwada wo mu di na chi sa esu ne eban a wo mu so afọ mu timi tina social media wo mo channel so timi blasting crofo ye wo mu ya na no it is obi gina so ka say ebia omfiri nyame nipa no odi se wo kan Bible say okasafo bia eti bonkoso Proverbs chapter 9 verse 30 o say enkwase asem nkokoko okasafo bia onimu we wabon what you say obi okuta power dominion to me onkasa bibiri oh twen be hu enwanu so better Prophet, the okay came there. It's now open to say, obi wo ho na wo kuta the anointing kuta the power. So obi ya wade ni kwan say o kasa bebre ana say abawa Elijah ba confusion o se me kwa kwahwia me wura de me kwa aba oba de lesi eja nto ye wan fan kan tan tu mu mini okay your bofu odi ewu ye holy ghost and fire premier me ya no de ba
na ebi obi do akọbọ som so aduro so obi oso odin ye betwe odin keke ye nwa ye sermons ye dia to altar no so nya to Bible ni 7 days we dey bis ebe tam no so te say ye compression nipa no de okuta tuni nkasa bebu ade ne tie mu nya no sunsun tie mu pa take dominion e ju dia ade ne ba de yinya se be gira ni abon pa ni keke ni aye nsaman ye duodua ya pata no enu anu odi for fa futuma ensor magana fo a wo mo de ye bezi wo ajagraja eso wo mo edi na chie na ene nyoma a wo ye ne futu a ne nkyerechera wo de eba abonti a still na ebinum efa no fa futu ema wo mo ti mo hwe fira manoni me sere mo me di Yehowa din na sere ti ba Yesu Kristo me pa mo chewo unim se na nyame adifo tie unim se na nyame asofo tie oba ade na wo se wo utu hu de hu wo ma ye dupi wo ma ye do ma hwe ase wo ma ye di nyoma boni afofore fo mo osofo ti bi ba ho ene oba abeda enyin se na odwane abagana munim bebre de mo de fa otoma ne ye ti bebre mesrew munim se na nyame adifo kan na atie nyame sofo munim se na omo tie esum ni han ye nwitwa kan Bible na twa de da edi na bro ntete abosomsomfo ma ene akrisofo ewo ye ayonkofa be ne da ye ntem ene ye de disu ya kwankyere ye de glucose ya kwankyere ye de milk ya kwankyere ye de brass ya kwankyere ye de toothpaste ya kwankyere ye de nasi anwe ya kwankyere otibika chese kosa muchie mu ayi enso na fa sra ye fa nya akwankyere fun be no Elijah, Ezekiah, Isaiah, Jeremiah, omo nyina anye bi. Oba na ntina ma ye hwum kra ekopo ase. Woda wo da ye so boni ya soso. Wo mo se de okeke mo na so. Me pa chawo. Me di Yesu din siro. Nyame tifo bi anye sa. Ne mo ye be di aboa. Ye nya nkopon onam mframa mu, ye nya tu agina pe. Esanse di mo na nim ntine hu be di enim kan. Oba be tene tene mo kan. Holy Ghost and Fire Prayer Ministry is all about intercession. You did one banya for that reason. Or so for the Funada Cabisia, so that they are near them near Bombay Gunus at time. Yet it's them. Pacho, or Papa Baby, a branch, Mamma and Papa, Munshia Bibi. The assistant, yes, and I made you for no your by 80 minutes, I have 2 billion coaches, our radio station, TV station, ye nibi 2 billion your coffee. Ye nibi. Mesro ebi amohwe mi no aha bi da wo so tuma GH na mo meso yase na wade ntimi mna so tam bia aha bi da wo so amane bi da wo so ebi a wakyekere nkyekere watentam nkyekere wo de fo asem ne bra ne nyinam Bible said dinfo bi a wagire rade akyinam na waka bi ne mfo rade ho sadi ko no bewu what test ba bi bebre ade na no kura na ba no afi wasintirase Mount na Kristo be sinama. Number bet my friend was 0249 631876 0249 631876 and answer 020 385 1633 020 385 1633 Mr. Mumma so yasin e too much GH na abrin yentimi mna so meda intase wodi yankyerɛkyerɛ spiritual matters and physical matters na muntimi na masomdwe na Kristo ntina na munkyerɛ mo na memu amamunye kesi adumnti amen amen I was here for aha and I yedi enkomo twetwe no ebesi gidi ye say onsoso wafa eye afutu wafa babi ewo mu prophet akasa mebre ma ne kata enye kwa nti onsoso nya sua hunu bi na nya adwensacha ewo babi biara wo bia wetimi afolo yen we IG page @tumagh_ Ebiom so like a videos na share fama ebusuafo any adofono midin e de ekwesi kapa Prophet Bernard Esiamoda asafani din e the Holy Ghost and Fire Prayer Ministry ne dey mene no etwetwe enkomo dasane yebesane hia makram Mede de Isaiah Kodwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu men kam woni ehwe too much G8 mu ye too much na me so me ye amo fire too much GH. We did a course Japan. A break and Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam, I love you.
Too Much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.